Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दङ। स' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादुसिंखौ होखारनो थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन मोनसे समाव गोबांनो। दा बियो माब्रै जानानै दं बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायगोन। बेनि सिगां आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेलफोरखौ माबादि डिफ्राइभ खालामगासिनो दं गाव गावनि मोन्थाइखौ, बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि क्लिप्सनि गेजेरजों नायनो हागोन। लोगोसे बेनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन। आरोबाव जोंहा सावरायनांगौ दङ राजनीतिकनि फंनैसो खोथा। स' भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে ট্ৰাইবেল মানুহ আজি 77 ইয়াৰ্ছ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ বহুতখিনি যিবিলাক বাৰ্থ ৰাইট বুলি কয়, কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট বুলি কয়, সেইখিনি আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ আজি ডেটত। আৰু আমি সদায় গম পাই আছোঁ যে অসম চৰকাৰে আমাক সদায় এক্সপ্লইটে কৰি আছে, সদায় আমাক ডিছক্ৰিমিনেটে কৰি আছে। সেই কেনেকৈ ডিছক্ৰিমিনেট যদি আপোনালোকে মোক সোধে, মই আপোনালোকক দুটা উদাহৰণ দিম। এটা উদাহৰণটো আপোনালোকে চাগে পাহৰি যাব পাৰে, মই আপোনালোকক ৰিমাইণ্ড কৰিছোঁ। কৃতি কমল বৰা নগাঁৱৰ যিজন আছিলে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ, তেখেতক পুলিচে ফেক কাউণ্টাৰ কৰিছিলে, গাইলে হ'ল। উইদিন 3 months তেখেতৰ স্পেচিয়েল হাই লেভেল কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ ইণ্টায়াৰ ফেক্টছ এণ্ড ডাটাছটো কালেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে ৰিলিফ পালে। সেইজন পুলিচ অফিচাৰক এজ পাৰ দ্য ল' তেখেতক পানিছমেণ্ট দিলে। আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৃতি কমলক কম্পেনচেশ্যনো দিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এট দ্য ছেইম টাইম যেতিয়া ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাকক ৰেপ হৈ আছে, ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক আপোনাৰ ফেক কাউণ্টাৰ কৰি আছে, তাত আমি এতিয়ালৈকে জাষ্টিছ পোৱা নাই। ফৰ এক্সাম্পল, আজিলৈকে জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো আজিলৈ গভৰ্ণমেণ্টে সম্পূৰ্ণ ইনভেষ্টিগেট কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কেছ কৈ দিছোঁ, এইটো যোৱা বছৰ কেছ, বৰচিং থিছ বুলি কয়। ফৰেষ্টাৰখিনিয়ে তেখেতক ফেক কাউণ্টাৰ কৰি মাৰিলে, আজিলৈকে চাৰ্জশ্বিট এইটো কৰা নাই। আসাম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক জানি বুজি ডেলিভাৰেটলি উইলফুলি তেখেতসকলে নেগলেক্ট কৰি আছে। কেনেকৈ নেগলেক্ট বুলি যদি কয়, কিয় চাৰ্জশ্বিট সিমান দিন নালাগে নহয়, সেইটোৱে এটা এক্সাম্পল য'ত আমাক ডিছক্ৰিমিনেট কৰা। আৰু এজ পাৰ দ্য এট্ৰচিটি এক্ট মতে পুলিচ অফিচাৰক এজ পাৰ দ্য আপোনাৰ নেশ্যনেল যিটো মিটিং হৈছে দিল্লীত, সেইমতে চেনচিটাইজ কৰিব লাগিছিলে। অসমৰ পুলিচ অফিচাৰসকলক এট্ৰচিটি এক্টটো লৈ পেলাই চেনচিটাইজ নকৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি ট্ৰাইবেল মানুহৰ কেছখিনিত এট্ৰচিটি এক্ট প্ৰভিজনটো কেতিয়াও এই পুলিচসকলে, যিবিলাক IC হওক OC হওক, তেখেতসকলে এট্ৰচিটি এক্ট প্রভিজনটো FIRত কেতিয়াও এড নকৰে। দিস ইজ হাউ উই আৰ ডিপ্রাইভ ফ্রম দ্য জাস্টিস। दा बाथ्राया जाहैबाय आरो प्रश्नआ जाहैबाय जोंखौ बिदि सोर खालामो आरो मानो जोङो बेबादि खैसाराव गोलैनो गोनां जायो। আমি এনেকুৱা প্ৰব্লেমত পৰি যাব লগা কিয় হয়, এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এনেকুৱা পৰাৰ কাৰণে বাধ্য কোনে কৰে আমাক, बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न। दा थिगैनो जादों, बेनि थाखाय जों सांग्रांल' जानायजों जानाय नङा। जोंनिफ्राय गोरों गोरा ओंखारनानै आयेन कानुननि फारसे मिथिनो हानाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे जोंनि मोन्थाइखौ लानानै जुजिनो हानाय, जेब्लाबो बाथ्रा बुंनाय, जेब्लाबो खौसे जानानै ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइनि थाखाय जुजिनो हानाय आरो ट्राइबेलफोरखौ कनस्टिटिउशनाव जाबादि जेनेकुवा लिखा আছে এনেকুৱা আমাৰ ৰাইটছবিলাক অপৰচুনিটিবিলাকক আমি এনজয় কৰিব পাৰে যাহাতে ভৱিষ্যতত। ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা চলাব লাগে। প্ৰয়োজন হ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিব লাগে। ইয়াত আমাৰ জনসাধাৰণ মানুহবিলাকৰ পৰাও হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই পেলাই ইয়াত ভাগ ল'ব লাগে। दा बेबादि जोङो जोंनि मोन्थाइनि थाखाय माखासे डेम'खौबो देखायनांगोन, होमब्लासो दिनै ट्राइबेलफोरखौ आसामाव जेबो गादबनो नारसिबनो हानाय नङा। दा बेयो आं इसेबां खोथा बुंनांलाया। राजु देउरि बिथां ट्राइबेलनि दैदेनगिरि, बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो हाबाय, मिथिनो हाबाय। बिजिरनानै नायदो नोंथांमोना, फैबाय थानाय इयुननि थाखाय साखाफारा जादो। खारन माखासे राइट्सफोरखौ डिफ्राइभ खालामनाय, कनस्टिटिउसनेलि माखासे मोननांगौफोरखौ जोंखौ जानगाराव दोननाय, बेखौथ' नोंथांमोना नुबोगासिनो, मिथिबोगासिनो।
बेनिखायनो जावले जावले भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जायो रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मदद बयनिबो गोरों गोरा सुबुंफोरनि मदद नांगौ खौसे जालायनांगौ उकिल थानांगौ जोंनाव हाजार हाजार लाख लाख आयेन कानुन अफिसियेल गिदिर गिदिर अफिसारफोर थानांगौ दा बिदि जानोब्ला जोङो ड्राग्स बायदिसिनायाव गफबनानै जानाय नङा लेखा फरायनानै गिदिर गिदिर अफिसार जानो हानाय बेबादि जोंनो लामा दिन्थिगिरि नांगौ आरो इयुननि सेंग्राफ्राबो आहितुका युथ्सবিলাके याक बाहाग लोगो लागे दा बेजों लोगोसे दिनैथ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि बिथां आदाया बेनिफ्राय लैहोर लैहोर गोदोनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एक्स बिथांमोना BPFआव जयेन जाबाय पलिटिकेलि बिथांमोना इनभल्भ जाबाय दा बिथांमोना BPFनि जानानै खामानि मावसिगोन आरो बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौथ' नोंथांमोना मिडियानि जुग आजिखालि बयबो मिथिखासिगौ दा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायदों बेखौ नायनानै हमनो हाबाय आरो BPFआव मानो हाबदों आजिखालि मिडियानि गेजेरजोंनो गासिखौबो खबरफोरखौ लाजोबनो हायो न'आव जिरायनानैनो दा बिनि सोमोन्दै आं इसेबां बुंबाय थाला खिन्थु दिनै मोनसे इउपिपिएलआ बुंबाय थादोंमोन BPFनि जायनाखि जयनिं हाबाफारि बे जयनिं हाबाफारिफ्रा नंखायसो गावसिनियाव हाबदों होननाय दा नैबे जिसुया समफ्रामारि आदा आरो नैबे लैहोर बिथांमोन हाबनायाबो नंखाय मारसो नामा जुदि आपनालोके যদি দম আছে এইটো সঁচা নহয় মিছা ট্ৰুথ নহয় ফলছ এইটো প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে ৰাইজসকলে মানি ল'ব फोरमान हो नोंथांमोना सैथो नङा होननानै लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां ছাত্রफोरखौ যোৱা সময়ত বিভিন্ন কলেজৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক লৈ আন্দোলন দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আহিছে কাৰণটো কি হ'ল যে বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচাৰ লাইছাম লাটুসিং আছে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে এইটোৰ কাৰণে আন্দোলন চলাইছিলে আগত কিন্তু এতিয়া খবৰটো কি হ'ল খবৰটো মিডিয়াৰ দ্বাৰা পেপাৰী কাগজৰ দ্বাৰা আমি কোনো খবৰ পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এপছৰ সভাপতি দীপেন বৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ লাইছাম লাটুসিঙৰ খবৰটো কোনটো লাইনলৈকে আগবাঢ়ি গৈ আছে এইটো মিডিয়াৰ দ্বাৰা আপুনি জনাই দিলে আমাৰ জনসাধাৰণ মানুহে বা জনসাধাৰণ পাব্লিকে সন্তুষ্ট পাব दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सफोरखौ हरनो हागोन मा सान्दों मारै मारै जानानै दं बिथांनि खबरफ्रा गोबां नलेज गोनां सुबुंफोर थायो नाथाय ससियेल मिडियायाव फैया बेखायनो आंनि आरज जायफोर बिथांमोना बे लाइसराम लाटुसिंनि फारसे नलेज मोन्दों बा इनफरमेसन मोन्दों बिथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन So thank you very much for watching. Love you all.